sve, nikog neću izdvajati, svi ste mi dragi i sve vas jednako pozdravljam. Ovdje je svoje radove izložilo 29 autora raznih profila. Nije svakom struka likovna umjetnost. Znači, ima i profesionalaca i amatera, iako ne bih tako nazvala to. To su ljudi koji se bave za svoju dušu, bave se izradom raznih predmeta, tu unose svoje emocije i od nas dobijaju emocije. Znači, i pružaju nama i primaju od nas. Ima crteža olovkom, fotografija, slika uljem, onda akrilom, slike na svili, oslikane marame, skulpture, dosta keramike, u raznim tehnikama, klasična keramika i raku. Ja bih sada pročitala imena autora i predstavila vam autore. Ivica Zgodić iz Bakra. Ivica. Autori su iz Bakra, sa Kukuljanova, sa Škriljeva, sa Zlovina, to je doslovno najdalje bilo ovdje, Peljina, Krasice, Praputnjaka. Znači, ovdje nije samo likovna umjetnost, znači nećete upijati samo čulom bića. Možete taknuti svilu, čulo dodira, ja opet govorim o čulima, čulo sluha, jer tu je i pjesnikinja, gospođa Đurđa Gurković iz Hreljina. Nju znate, ona iz Bakra, tu je rođena. Srce je bio srce u Bakru, a jedan bio na Hreljinu. Krenule. Znači, od umjetnosti imamo i književnost, odnosno poeziju.